Ia falu kami fefu vai buada de soaya ya ita Yesu Keristo ba fa omasi lo walangi ama ba fa abesta gehehani amoni yadu ama ina ba talifusa ni omasi ba ke Yesu Keristo o vai ami fefu ya ahobu salom tasuno lo walangi no ya bele mana ita no ifahobu ya nau no soda igugima ke adre ba tenga mo ke dada hafa ke de lo walangi tagomali lo walangi ni angi genusida te hale mo goi bazuga luka fazasiwa ngabua si dolarua igugi dola fitu luka fazasiwa ngabua si dolarua igugi dola fitu da ubaso kheda imane tagomali lo walangi imane le tola le oya itaha famakau ononiha balatibo ia dania satua panua adre ba ere sebua ba sangila amakoita adre balabunu ia ba telungaluo ba tesusugi ia ba imane kerafefu na soze de na molo yao ba yamu ositengaga ia yamu lu irefania eroma ba yamu drao hani hasa zede na manganau enosonia khenia aitu dania bahani haza itu noso na berdrao da zanganau ya ia hadia saguna baniha na isedra harenia fifu hadia ia zisoba gulidana banaya ia zitaya na teala ia bakhenia hani hasa zaila bakhegu ade babadago maligu ade da ege zaila dania nononiha na soia na sokhenya la kheminia abo la kheminama abo la khemi malaika ni amoni adra basi dru ni wa egu khemi so esa bazi so badae silemangila faamate irege nola ila panua lobalangi adra iku gidabo paso tagomali lobalangi mangadra ita sidu balobalangi sebua drauge baba urima adres so aya iga genotola zui ovulo draga banomome adre baba ngalulu tane fenama bama adre sawagele kheuda fefu baya dae so aya noma baso dago malime adre ba omasiga maangi genusi iya adre bama tou adra aga badangame bekhema ba hono dede bekhema ba bele ba fatua igage mo uga khadra aga mo goi badago malilo walangi adre fahobu aga fefu fahobu agai genonima adre bada Yesu Keristo no mangada aga yadu ama ina batalifusa ni omasia ba ke Yesu Keristo no masu ita ba pawasitelu ba drefi 2000 adola telu adre ba sitobali duo keda ba pawasitelu bagen kape Indonesia ya ia da famakau Keristo noto bali tulada basamati khania da duo sebuah keda bapawa adre basito bali duo keda ma adre ya ya da ositengaga drauge lu irefau ba yes ama ina batalifusa ni omasia ba ke Yesu Keristo tago malilo balangi ni basoda adre huho Yesu da khedrani fahania mesamuza inete fatua lehada iyo bakha kera Yesu hadiazi akan alua khania mifena bano manofu ia khedrani fahania hani ha Yesu adre badodora omasi Yesu Keristo iila hezodrege baboto badodora iya hezodrege bangi ilaga iya banata ila baka badago malilo malangi adre isalahini iga fetego wanema linia meimane Yesu natafagi baayati felewalu ba memang adre iya haya iya balaudrasia ni fahal ba isofu khera imane halawa ni hasato hani hadra odo
balate malinia lamane lawa Yohane ada samaya ge idana baso sanguma Elia baso sa balawa nomoso sama ele fena ada samasa ba imane khera baya ami hami wa haniha drao ite malinia fetego imane ke riso lo walangi ada drauga ama ina batalifusa nyo masia baka Yesu Kristo fatua leyo baka kera Yesu hadiazi akan alua kenia mifena meteforefa ia dania irege mate lako baifuli moso moroi bangai simate ba ofena imane kerani ufahal baya ami hami wa haniha drao adre o masia ila hezo drege baboto badadera ena boy kecewa iradania na lagongo wa Yesu adre sama haya ira adre la forefa mate ba o muso de Yesu mefane malira si duhu te ogoma aboto badadera Yesu adre imane fetero ke riso lo walangi adre drauga hadia so masia yo bakal ba Yesu adre Mesia Yesu adre sangorifi Yesu adre sangoholi baka ba pengakuan ni wa vetero adre ba meila Yesu aboto badedera iya adre havena danya yo bakal Yesu hadia si akan alua ni masoda bangabua si dolarua da esi fefena si bayo bakal kera Yesu hadia si akan alua khania letola le oya itaha famakau ononiha balatibo ia dania satu abanua adre ba ere sebua basangila amakoita adre balabunu ia batelungaluo batesusugi ia maka meila Yesu no aboto badedera ia drege wanguma era fenania bayo bakari mane miila nono ni hadra sabal watefakau latibo iadra eresebua satu abanua sangila amakoita na agama Yahudi daana lamane Sanhedrin mahkamah agama Yahudi na kelembagaan agama Yahudi lamane lembaga tertinggi baka agama Yahudi da asa ni bo Yesu da asa munu Yesu nagi bakal Yesu bahwa akan alua da emifen ba itekan kege imane batelungaluo batesusugi nuhinagi yo bakal khera Bapak Ibu hanya me alua mi fena danya olifu ira ama ina batalifusa ni omasia baka Yesu Kristo ba meno aifa yo bakha bada esa lua khania bayada ifahal ira hevisa zomasi ia zalua baba augi zolo ya ia dola telu bai mane kera fefu na sose de na molo ya o bayamu ositengaga ia ya mulu irefania eroma bayamu o drao maka imane Yesu Kristo ia da hani haze de na molo ya o hani haza ngomasi ya o maka te bai sile si fefena yamu ositengaga i hadia ya geluaha yamu ositengaga i da geluahanya da Bapak Ibu ta alui somasi lobalangi ta senang kedede lobalangi bata eroge somasi ita ta eroge zisana dodo ba afke bulau da berkebanyakan niha adre somasi ia da eni launia tetapi imane badae naso somasi molo Yesu da alui hadia somasi lo walangi ba eroge fefu somasi
Duma-dumania Bapak Ibu. Luo minggu adre luo sabato. Eluanya luo ni amoni eke lo balangi. Luo babe amai ba minggu. Luo baba ngadre baba mododongo tago mali lo balangi. Da eso masih lo balangi. Da ago isa lo balangi. So masih itagoi luo minggu adre luo bemer. Luo bamadong manu. Luo fasketer. Da eso masih ita. Maka imane badae na solo Yesu. Iyo si tengaga iya. Leilau mega ua. Lemaya mamadong manu ua. Leilau fasketer ua. Hadia ni launia meia bamigu. Ilau mangada kalau balangi ba ifododongo dago mali lo balangi. Da ani wania sango si tengaga ya iya. Afak mai fula lau da. Tetapi nasi dudu edona dododa. Nasi dudu tau masih Yesu. Le abua pulau da. Amin. Le abua. Bahkan omasi ita. Mohulu dododa. Wa malua ya iya. Ama ina batali fuse. Ba oya dana beenia bangun si tengago ya ita adre. Ina teluo-luo pe adre. Biasanya da bezi-bezi efa. Baitaria gigi noto da inoto be moro. Nasa konsi tengago ya iya. Balilang moro sa ai. Hevisai moya ba PA baba mododongo tago mali lo walagi. I o si tengago iya. Hewai o masisiba iya moro. Hewai edo na mangifi-ngifi iya. Tetapi manile u o esa zomasi lo walagi. Imani badai Yesu zeda na molo ya o aka i o si tengago iya. Dan harus tafalua dai baka baba awida Bapak Ibu. Tebay asala tamane samati ke Yesu dao solo ke Yesu dao baleta o si tengaga ita. Ni hasang o si tengaga ya iya dao sabeli ya lui. Hebi sa na sana lo walangi. Hebi sa na omuso de lo walangi baba uki kuare. Ba I ego gemana somasi iya. I ego gemana zisana de denia. Dagi tiba-tiba tededa. Hadiah sagete fato balida ni hakeriso adre no ta osi tengaga ita. Kedua, ya mului refania. Nuyenaga yo bakal kera Yesu moroyawa mege wa latibo ia la bunu ia niha Yehuda la forefa irege mate. No ofana ibeya duma-duma. Ilu irefania Yesu. Hewa itenga sinangia mena. Meya ita mena so lu irefada. Bano yago salahida. No igatini ita. Baitaga Bapak Ibu. Hadia bere wa omasinia ita. Maka imane iada ikui. Dozi sango masia ya o. Dozi somasi molo ya o. Ba ena ilui refania. Hadia gelua hadae. Sia menderita karena Kristus. Eluahania solo Yesu adre siap ia tefakau berkeriso. Ya, tefakau berkeriso. Sozi tefakau tenga berkeriso, batenga folu irefa da Bapak Ibu. Niwania folu irefa badai famakau berebolo keriso. Famakau berebanuriaga turia keriso. Famakau berebamalua satule somasi Yesu keriso. So gezi tefakau tenga berodae, batenga folu irefa da he. Da niwania folu irefa. Tefakau ita bere metaturiago Yesu.
itaria da ta kauni na boda aine berme ta kauni ya bachia hut yuduni ita batalui re fada la uwa tatuturu la sidu tatuturu la satul lau sitengaga ita la uwa da afolui refa ta ozo masih lo malangi ta terlala siduhu ta terlala satula sadela adela sabila abila lo masih ita la mane ai ada mana tu hari dah kamu ada la uwa ada bersatula ni waada satula ni lauda satula ni fahada somasi lo balangi dani wania ya mului refania medrua basangan ngai halewe lo balangi da esa ya kera enoni lo balangi kera satuan ya keriso pendeta guru jemaat lawa siseki bapanuan ya keriso basoda bala uduni ira la ohe ira baziseki bala balio musura la uwa bapak ibu lui refa hadia bere metafalua da fefu ke Yesu Keriso baitaria italomasi itadai berle ami dae bapak ibu ini sangat tidak enak tetapi mane Yesu na sosede na molo yao sango masia yao walaupun tidak enak maka pikulah ada mainnya batali fusa na alua kedawa makau bere Yesu adre bagaimana muka ke ita bagaimana fatahi ita bagi farui ita tamani ada bolo Yesu dai ya afuh teno ada ubi khania akasela di uhala sai hala wadae ba akasela maido ba komisi dae ba le maido ba gosali ba le ulau mangade ba lo sai da eluanya da le siap ita volui refa sedangkan imane badae solo Yesu ya mului refania sitelu imane badaa bayamu drao na nota o si tengaga ita batalui refada imane ya da ta o Yesu da eso masih Yesu ya hadia bere si dudu talulu wa urida adre baba ngomasi lo walangi talulu wa urida adre baba malua somasi lo walangi ba famalua dai bapak ibu haba aga ginet imane badamege ego maeuge bolau dae ego maeuge tau sitengaga ita ego maeuge talui refada ba ego maeuge geita o Yesu leimane yo tagai bawa si sara feta bawa si telu ya mi o dra o he bawa si efa feta bawa si ena ya mi o sitengaga ami le bapak ibu imane ego batina ego maeuge bapak ibu igu gimana tafakifu hereda tau setengah gemana ita talu ilu imana refada bata o emana yes amin da iso masih iya bahadia sidruhu da eni faluada baka baba aurida adre sabel oya bapak ibu le tau setengah ge ita sabel oya lo masih tatalu irefa lo masih taba makau batamani mane bosta solo udra uga boda doa de Yesu samati he boda doa de Yesu satuannya Keriso boda doa de Yesu pengurus komisi boda doa de Yesu balik kita si tengaga ita lagi kita taga mama kau bege Yesu ama ina batali fusa ifasugi badadeda basima ke adre hebisa ita baba mati babolo Yesu Keriso adre kedua dola efa dola lima hani hasa zedena manganau enosonia khenia aitu dania
bahani hasai tunoso na berdrao da esanga nau ya iya hadia saguna baniha na isedra harenya fifu hadia ia zisoba gulidana banaya ia zitaya na teala ia bahenia ama ina batali fusa imane bada Yesu Kristo dosi isolo Yesu adre bai fagai babolo Yesu Kristo bai da ni alui hare bagulidan tetapi mane bada bai tagai Yesu Kristo hana nataya ia zitaya bagulidana adre asala tao Yesu hadia bere enata sedra wangorifi na ta eroga Yesu Bapak Ibu bere wangalui ganaa bere wangalui teisebua bere wangalui ono matua sisiga-siga bere wangalui ono alawe sibaga-baga maka imane bada aitu iya hadia bere yeroga Yesu fagaya ke Yesu habere bogohi ganaa habere bogohi faka habere bogohi toisebua habere bogohi rufo sisiga-siga basi baga-baga tapi mane badaa isodra sadau hare bagulidana bahisai aitu ia taya nosonia bai mane badia hare da hadia bere me fifu da ni rei bagulidana ade tasedra ganaa tasedra faka tasedra deisebua tasedra basiga rufo baga rufo bana mate ita baleta ohe adai mane bada da usia bazedena molo Yesu bazango masi Yesu Kristo bai mana rei Yesu Kristo hana na oitaya kheu hare bagulidana adre asala letaya kheu mati ba sedra wangorifi ama ina batali fusa itaria kheda tamane kudi-kudia bareto ibu pereta uhale wa faka uhale wa ganaa uhale wa desebua dani wa kheu Yesu Kristo na atuado dani ba ufuli walui iya ama ina batali fusa tenga simane dae bazango masio Yesu tenga simane dae bazolo Yesu nano hale gange tula babolo Yesu gofadia salu baba aukinya sae lefare ia ke Yesu Kristo ada ya itagai Bapak Ibu data ada wa abel kelualangi data ada wa tua-tua kelualangi ena aroma ne dededa le mana fare ita ke Yesu Kristo adre he oyang abale wa makau oya wa afeh oya giba na draiga babo deni ita furi babolo o Yesu adre hadia bere hadia ni aluida imane bada amege enang buite ala ita beri mane bang abua si $5 hadia saguna bang niha na isoda harenia fifu hadia iso bagulidano banaya ia zitaya na te ala ia bahenia leluaha Bapak Ibu hadia bere letas sedra bangorifi nada ni otahege ada maina batali fuste da tobali angerenua kheda da safuria sibai $1 fit hani hasa zaila bakagu adre babadago maligu adre da ege zaila dania nononiha na soia na sokhenya la kheminia abola kheminama abola khemi malaika ni amoni adre basi dru ni wa egu khemi so esa basi so bada silemangi la faamate iregenola ila banua lobalangi adra ketelu hadia ni wa Yesu kedrani fahal ena bai aila ira ena bai aiwe ira bawa maduhu Yesu bawa maduhu taro mali lobalagi bagaimana badaa
na mga wuli ia dania ba aila ia gay baba maduhu ya ug. Hadiani adrenia bada asiruhnya bahwa dozi solo Yesu are dozi samati ke Yesu Kristo are ena tobal ita samaduhu etainia samaduhu etagomalinia sagete fekolida to bagulidana are data faduhu Kristo baba aurida are hebi sabamaduhu da Kristo bapa ibu tatu babehededa bani era-erada bagamuatada babaria besada badatola tafaduhu Kristo are tinga ha bagotalua samati bagotalua gay sil aboto badede Yesu Kristo itaria dan haya ya ita bagotalua sil fagele samati heda baitaria aila ita mangad ya bertamani alena lo ayado dani berhayau ya ogi bagotalua dre imane bada bay aila ita data faduhu Yesu baba uridare data turiaga duria Yesu baba uridare bapa ibu besoke daba aila besoke daba atau besoke daba ayu ena na mga buli Yesu gay ifaduhu itare siduhu wasagete faurida ya itare nota faduhu doi Yesu Kristo. Ada maina batali fusa tatu habenata ila tafaduhu Yesu adre nanota ositengaga ita megeno talu irefada batao Yesu nata ositengaga ita ta ila tawa kenabeda beifalimo beire ezalana weu bakhabadede besulani zileseki avania sileseki ta ila tawada berameno tafaduhu kai baba urida adre lagi talimona veda ta efagizala isosala heda balagi tasulani zileseki avania sileseki tetapi na tafaduhu bani bapa ibu baya ita gileta lagi tola tobali ita sama duhu ada maina batali fusa data faigi hebi sawa urida ya ita samati baka Yesu Kristo are hada si duhu sama duhu Yesu ita baba urida are ikagete fola khami dai lowalangi bana na gamuata wa urida le faudu basomasi lowalangi baletola tobalita sama duhu bapa ibu nani habagulidana ida oilalimo abera mauso itagitalimo na beda letera tafadua Yesu bada nani hasio gete ya daira suleni sileseki kenabera sileseki bata foga ge ita bada balete lagi sai tafadua Yesu bada nani habagulidana ya daende oila falua perselingkuhan bamoso ge ita tago-go da maka lagi ta ila sa tafadua Yesu bada tetapi nasi duhui satula ni lauda si duhu ni faduhu da habe natola tafaduhu Yesu Kristo ada aine bapa ibu data fagi ba uridade hade si duhu solo ke Yesu Kristo ita nasi duhu solo ke Yesu Kristo ita data faduhu ia baba uridade sagete fekolida bagulidana badata ositengaga ita talu irafada ba tao Yesu ni tana badede ayati dolater ba imane kerafefu bana soze de na molo ya o ba ya mu ositengaga ia ya mulu irafania iromaga ba ya mu rao ta dongaga lida tiga ia ba imane kerafefu na soze de na molo ya o ba ya mu ositengaga ia ya mulu irefania eroma ba ya mu rao ya itolo italo walangi mangada ita sawagale soaya lo walangi mano mangi renusi dago mali lo walangi adre
wa dosi solo ya uga dosi sangomasi ya uga ena ma osi tengaga draga malu ira fama ba ma o dra uga ego ma saga te fauri ma to baguli dana ade basi mana guys soya ena le fagai draga baba mati ade kho ena bai te fa bebe de dema banga wala la khami gulidana banga wala hare bagulidana soya ena i sanau ele draga babolo ya uga bai nagi to bali draga sama duhu te ma ada soya regete fola khami draga baba ori mahde le fa bele ma babolo ta ko mali ade ma to ga badangau fo fa bele draga mo ko baba bele ge hani amoni ada fa ho bu draga fefu sino mu angera nusi ta ko mali lo walangi ade bade Yesu Kristo no mangadega yaduho